19-letnik iz Nemčije je prišel prvi in vztrajno čakal pred trgovino. Bili smo na godišnjem na moru i baka nama živi u Zagrebu i rekao sam ja moram tu doći. In mu je uspelo. Zaposleni so prve obiskovalce pričakali stoječimi ovacijami. Na delo pa se je takoj podal vodja trgovine, ki ni hotel izgubljati časa, ne denarja. And now I need to engage customers to take this beautiful shopping bag, because it has to be filled with goods, you know. It doesn't look good empty, it looks much better if it's filled. Vse bolj pa se je polnila tudi trgovina. Samo v prvi uri je nakupovalo 2500 ljudi. Med njimi je bila tudi Milica iz Slovenije, ki ni pričakovala zapletov, a se je zataknilo pri denarju. Nisem dosti kupila, sin je šel zamenjati za kune. Ja, tako da... A vas kaj moti, ko ne morete z evri plačevati? Ja, me kar dosti. Valuta in nespremenjene cene, to so stvari, ki so zmotile kupce iz tujine. Kad imaju grand opening, onda vam uvijek mora biti popust da privučete customers, klijente i morate imati samples koje dijelite. Ovi vam, to je prvi puta da IKEA vam nije imala ili u Americi ili u Evropi, ništa ne daju. Hrvaški kupci pa so bili manj ostri. Vse je odvisno od njih, ali se bom vrnil sem, je jasen Vlado Ravlič, ki je prišel iz Dubrovnika. Navraćat ću češće, ako budu cijene pristupačne. Popusti in hrana, to sta merili za kupce. Hrvat, ki živi na Švedskem, IKEA zelo dobro pozna, zato je prišel pogledati tudi Zagreb. Zanima me kako izgleda, a prije svega idem jesti. Njihova hrana je najbolja što postoji. Zadovoljni ali malo manj. Dejstvo je, da bodo Hrvati dobili še 2 IKEA, in sicer v Splitu in na Reki. Nam v Ljubljani pa ostane le še čakanje.